Shalom, selamat pagi Bapak Ilang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu pari bata badi panorang sugut nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senogre atas puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami bamu Tuhan. Badi panorang suguton malas tumang uhur nami iidopi janah ipardi mata rosi isarihon ham hanami mambain boy hanami puho ibagas malas niur bani panorang suguton banyak lo mamukah horja nami perlu matongon tangan muin mamasu-masu hanami lopotak pun urapa pikiran nami asi barang ahp horja nami tetap hanami ibagas tengir niur. Amin. Bapedang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siya marianan bani panurang suguton nabu isisihan nami mariteho di channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panurang sugut nyarion Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 tersurat bani Yesaya bindu 60 sada ayat walu nama katahon sonom ay ahudu jahuba si haholongi hapitorun tapi nama gigi bani panrampokon apa nama sambor. Saya berhonon kudu upah bani sidea sitong-sitong. Anja bahenon padan sisaduka ni dokahni bani sidea. Totu ibagas parguluhan ta bani panorang parpudion. Lape tene boy hita meluah kumbani pakorkon ni pandemi COVID na 2 tahun intene. Baik secara ekonomi, sonai age perguluhan sigano pari rossi age peribadahan ta. Hagano panduai makorhon ibagas perguluhan ta sigano pari. Mambahen gati tubuh ibagas uhurta. Na ijado na parlobe si pator saunta. Goluh partunduyon tado peribadahan tado atap goluh sigalup ari atap perekonomian tado parlobe nadoma maparseda haganupan ahna masa ibagas parguluhan ta gabe sipata songon na mandole mandohita halani songon na langadong di jalan keluar bata humbani namasa on bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang pitah kita na manghapkon na si sunayay. Bani panurang ijia pe, idopa kon bangsa Israel, jana ihapkon bangsa Israel doay, persoalan na dosong na ihapkon hita. Na ija, dop ko si mulak si Dea, kun habuangan Babel. Mardeka mas si Dea, jana das ko si Dea i Jerusalem, marutol mas si Dea, mangidah hutani si Dea ay, naduma halong tumang songon harangan. Nah, totu marutol do bangsa Israel bani panorang ijia. Pasal ahadu na perlu bisi horjahonon misidea. Perguluhan pribadi ni do, perguluhan rumah tangga ni do, atap perguluhan pertunduyon ni ay mamarhitehon ni na makaperluhon laho pajongjongkon rumah panumbahan bani sidea nagabi yanan ni sidea marsaor pakon na bata. Ala ni ay mabapay nang nalungan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ito nga ni kegalauan na idopa kon bangsa Israel bani panorang ijia maningon ijolong bangsa Indo politik bahasa Jahuba ay majahuba si haulongi hapit toron. Masesonay isobut Nabi Yesaya hubani bangsain. Masesonay hatani ne bata ipadas hubani bangsain. Tujuannya ay ma ase ulang gabi man lembang jana salah manlakah bangsain. Porini petongon sihol ni hurni ne bata ase tetap jenges persauran ni sidea pakon ne bata persauran ni bangsain pakon ne bata tapi lang marosuh ne bata anggo aha na igalang konsidea aha na ibuban sidea rumah ni ne bata aima buah ni panrampokon apa horja nama sambor.
Totu na maningon parlubi sa hali si pajongjongon ni bangsa Israel ibagas perguluhan ni Sidea ayma maningon talar do tungon guluh ni Sidea ibagas hapit toron na do ipatalar ne bata ibagas parguluhan ni Sidea. Artini ay ang gusado kahon ay do naborit atape dosa na mambahin Sidea gabe tarbuang halani iudo-hodo Sidea do halak na musil jana ibuat Sidea do hautungon kumbani panrampokon jana ayman na ibahin Sidea na gabe galangan na iondoskon rumah ni nebata dekosi ibuban Sidea mulak use hu Jerusalem dekosi ibuban nebata ipaluan nebata use Sidea totu maningon do hapeni tadi konon ni Sidea do haganupan horja panrampokon sonai age nama sambor ay tapi maningon talarma ibagas parguluhan ni Sidea horja hapit toron na ija na tetap ipatarida bahasa kepedulian ni Sidea pasarihonon ni Sidea lebih marbagal maai itongah-tongah ni parsoran sonai age hasadaun ni Sidea asi barang ahape nasyol iparaya Sidea ahape nasyol iurjaun ni Sidea marpasu-pasu do nebata hubani Sidea anggo ihurjaun Sidea maai ibagas hapit toron jana napaduahon bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo do mamangguluh mabangsain ibagas hapit toron nebata marbagah-bagah jana marjanji hubani bangsain bahasa berihonon ni nebatado upah na sitong-sitong totu ibagas situasi tabani panorang sonari rasukun-sukun hita anggo ihabucurhon hita mahata ni nebata anggo ibagas bulus niur mahita marsi holongan ibagas guluh tasiganu pari langadong marsi borita nuhur langadong marsi panganan uhur langadong marsi domdoman suku-sukun ni ayma ahado upah ni baku agigatido hualami nalang madiar ibagas guluh kon na totu ahama gunani aw mambahen na madiar pengalaman nasi sonon rado bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus membubai uhurta membubai pikiranta jadi borat laho makorcahon hapitoron ni naibata hape ini aido nerusukon nebata ibagas guluh taon ahado hapitoron ni nebata ibagas guluh ta bahasa hita si pardosa domma itobus nebata jana igalar lunas kita humbani haganupan pardosaonta namin anggo mangihutkon hapitoron ni nebata iya napitor hita pardosa lang talup namin jaloonta haluahonta tapi halani baggal ni holong ni nebata gabi ipitoro dio kita asitalup kita manjalohon pasu-pasu ni naibata ay maase halak na manggulu ibagas hapitoron nebata marbagah-bagah berihonon ni do upah na sitong-sitong na totu ang gojol mamarbagah-bagah babainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado lang saut ahana ibagah kon ni ay rado lang tarsuhuni ala ni bahak faktor mungkin sangga merjanji ay atau merbagah-bagah ay iya adong ope bahani jana sir-sir ope ay maase barani marbagah-bagah tapi rado bani sadapan orang ahani bagah kon ay lang tarsuhunisi halaniaha totu dumalang adong be bahkan secara ekonomi songon nedo pak kon hita bani panorangon ramate nedo mga galek bahkan lang adong be natarbahin be nah ay ma anggo jolma terbatas do anggo marbagah-bagah jana lantar suhuni jana lantar parayaksi bani sadapan orang ahana ibagah koni ay tapi anggo nebata izin marbagah-bagah nebata pasauton ni do ay halani ay maningon tenger do uhurta bani ahana domma ilayak-layak kon nebata ibagas parguluhan taon artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bagah-bagah ni nebata maningon do ijalo kita marhitehon ni aha tenger uhurta jana
ihurjahon hita, haluahon ta ay ibagas malas nihur, marhitian na pataridahkon, holong ni hurta, baik ay hubani hasomanta na marhahurangan, sonay age na mamarluhon pangurupion ta. Janah naparpudi sa hali, bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On madadom maigo kine bata, ay marhitihon ni nadom maipatotap ne bata, padan si saduka ni dokahni. Artini ay, padan si saduka ni dokahni na ibagakon ne bata hubani bangsa Israel bani panorang Ijia, dom maigoki ibagas Kristus Jesus Tuhanta. Artini ay napurlu bata ipatotap kita ay ase lakahta, ase uhurta, ase parguluhanta, totap tene mangguluh ibagas na mangirikon Tuhan Jesus. Ase porini petongon si patasongon na purat si porsanonta, ibagas na mangirikon Tuhan Jesus. Tapi dingat kita padan ni bata, padan si sadukah ni dokahni, domma irahut pakon hita, domma iikat ne bata hita, totu anggo totap kita mardalan, ibagas padan ni bata, padan na sadukah ni dokahni, langadong nabuy mangago hita, langadong nabuy manepang kita, janah langadong nabuy mandabuhkon hita, sadukah totap kita mardalan mangirikon Tuhan Yesus ibagas parguluhanta sigano pari. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase mangauhon parpadanan si sadukah ni dokahni. Naduma ipapake ham marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bahasa seng anjay uhumon mube haganup halak na tetap sir-sir mardalan mangirikon Tuhan Yesus ibagas sa ganupan pargulmiton ni guluhni. Halani ay Tuhan, patutap hama huma ur apa pikiran namin ase barang ahape na masa ibagas parguluhan namin lambin rototap ni uhur pikiran pangarapan sonay age lakah namin ase mangguluh kumaha namin ibagas hapitoron songon na hinarusukon mo si horjahonon namin ibagas guluk namin si gano pare. Ase sa ganjang niya riyon, ondos bamuma namin haganupan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Jalohama paso-paso humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata bapa, apa parsoran ni tondoy na pasingma, namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sobat taganupan, bapay nang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi, janah lambin marguguh matongon hita, ibagas Tuhanin. Salam.